Yeah, magashu a ke le dumedisheng gape video ya ka ya mafello ke e tše dingwe le tla di bona go sasa taelo shi bana ba le ba tshwenyang ke bolwetši ba gowa bo malome bo tate bo rangwane bo abuti bo koko bo sesi bo ragadi bo mma malome bo mma mogolo magageshu ke e taelo ya bolwetši ba gowa epilepsy shi taelo go fodiša taelo shi ya go kgona bolwetši ba gowa ye taelo ye ke ile ka e berekiša molwetši ya gona ge re mo alafa o tla le kgogo ge o le motho wa monna o tla le kgogo ye e leng gore ke ya mokoko ge o le mosadi o tla le kgogo ya sethole re tlo go alafa ka yona taelo e kgona bolwetši ba gowa kudu ke a tseba gore ka mo magaeng le na le balwetši ba e leng gore ba tshwenya ke epilepsy so ba tšešeng re boneng gore ba ka thušega jwang bolwetši ba gowa bo bohloko kudu magagesho o ka se reile koloi o ka se šale o nnoši ka gae kore mo o leng gona o hloka mohlokomedi mo o leng gona swantše ba phele ba go lebeletše ge bo ka tla o reila koloi o ka khosa mathata a mang a magolo kudu mo tseleng so taelo shi bojampa ka gae ditaelo tša rena di a kry-agala magagesho go le gole re kgona go khoriela fela ye motho wa gona santše a tle re morole bona bolwetši bo ka segaga bo rena bolwetši bo bo bitšwa serwetlane ke bolwetši ba gowa re kgona go phethela motho ditaelo ka taelo ye gomme a kgona go ka kaonofala ba bangwe ba mo treatmenteng e leng gore magagesho ba ile ge ba etswa ba ya ka dipetlele ba ba botša gore no o ne bolwetši bo boa ka gore o godile le bona goba bo kry-ile gare ga sebaka na go ne ba bangwe batho ba bethile ka bona bolwetši bo ba gowa and then bo re tlo tseba re go alafa jwang ba bangwe kry-ile gore ba kry-ile dikotsi ka morago go kry-a dikotsi and then ba thoma go tlhagelwa ke bolwetši bo le bona re a ba lebelela ra ba lekola gore ke bona ba setšo goba mola wa kry-ang kotsi go bile le mo e leng gore mo gongwe mo mmeleng o a gobala na fela ge o e wa gantši le gantši e a thuša taelo ke tla nyaka batho ba ileng ya ba thuša le ge e ka ba 5 ba tle ba re botse gore theresho ke nnete ba fodile e a fodiša yona then ba ba nyakang go order ditaelo ba ka founela nomoro ya rena ya 071 398 1508 goba ba founela 060 959 0303 or ba founela 079 170 9862 ya ke taelo tša rena tšeo magagesho o ka whatsapp nako nngwe le nngwe then ra kgona go ka go fihlišetša tšona ka gae ba le ba tshwenyang ke bolwetši ba goba taelo ya lena ke a leboga le robaleng ga botse magagesho